ئەمێ مژارێکی بنرخینن میوانێکی منێ جودا هەیە قاریکاتۆریست میکایل چیفچی میوانێ منە ئەزبێنی و خێراتن خێرا خەڵی لەوە بە ساغ کێکێ مامۆستەوەکە هونجی زانن vêgam dirawşeka wek ûmetê dirawşeka bi zor û zehmetê derbas bûn du re jî li Filîstînê azadiyek çêbû ûn jî di vî warî de di rojevê de bi hunerên xwe û ketin rojevê me got em we mêvanê bernama xwe bikin ewa xeberê xwe bikin mamoste karîkator û xetmesajên we gelek peyama dide dinyayê ez dixwazim di serî de vê pirsê bipirsim gelo armanca we gaya we hedefa we ji vê yekê çi ye سپیشی سپاس کم جبو کو او امکانا دامه ام کاریکاتورا چیدکن او کاریکاتور بسر ام بیجن سر روجوی یعنی امت اسلامی اردنگاریا اسلامی را او شر کند قومن او ظلم کوته چیکرن ام دخازن بسر رسم بسر کاریکاتورا بینن زمان او ظلم کوته کرن او ظلم کوته و شرطن ام دخازن بر رسمی خوا bu karikaturi xwa peşkeşi ümmet bkin jibo ku ümmet jî ji vî zulmê bibîne û hişyar bibe inşallah. Belê. Mamostaya weka hûn jî zanin yani li her derê dinyayê em dibînin ku hunerê we tê nîşandayîn. Di xwe pêşandanan de xet mesajên we tê hildan û wekî du jî li ser hew tenê ne medyayên televizyonê li ser internetê li ser medya civakî jî xelk parve dikin. û derbarê vê yekê de derbarê tevecuha ji hunerê we re hûn çi difikirin? Belê ew yani dünya hatiye vî ciyê ku sosyal medya yani em medya civakî gelekî giring e. Ew cî ku em yani karikatûrê ku em çê dikin em nav medya civakî de em parve dikin ew karikatûr tenê ne li medya yan Tirkiyeyê yan netewî medya navnetewî jî gelekî tê parve kirin û em jî yani armanca me jî ew e ku em ev karikatûrê ku çê dikin em dixwazin yani hemû dünya bibîne ew karikatûrê em çê dikin tabî mazlumiyeta însanî mazlumiyeta Müslümanan em tînin ziman ew karikatûrê ku em çê dikin de em dixwazin yekîtiya İslam yani wehdetê ûmetê em çê bikin û em ser vî peyama em nîşan didin ew gelekî yani bi peyandayîna hêla peyandayîn de gelekî tiştekî giring e em dixwazin ser vî gelek yani ew çêbin yani em dixwazin gelekî em vayî zêde çê bikin û zêde em biresmînin inşallah. Mamoste weka we jî got eleqeyeka mezin ji hunerê we re tê nîşandayîn û li ser vê yekê jî gelek tê nirxandin peyam tên dayîn û di vî warê de jî xebatê we berdewam dike di pêvajoya êrişên li ser Xezeyê de Siyonîstan bi hovîtî di dehê Gulanê de bi xusûs êriş kir heta 11 Gulanê di dawiyê de jî gavan paşva avêt û got ku em agribestiya yekalî îlan dikin piştî wê jî û di wê heyamê de jî Hüdaparê hinek bernameyên pêşengehên resman li dar xistin û jî wek hunermendekî beşdarî vê yekê bûn weka karîkatûrîstekî û beşdarî vê yekê bûn û we jî xêz kir we jî mesaja da û bi vê yekê we jî berteka xwe li dijî zilma Siyonîstan da nîşandan û ji Filîstînê re jî bû destek û di vî warê di derbarê xebatê xwe de hûn çi difikirin gelo ji xeynî vê yekê xebatê we di kîjan bernameyê de di kîjan kanalî de di kîjan şaxî de heye û dikarin behsa qala vê yekê belê wexta ku zulma Siyonîstan ya rejima îşgalker dest pê kir em wisa fikirîn me got em hember vî zulmê em çawa berxabidin wexta em li Filîstînê yan li Qudsê em ne li wirabûn jî beden olarak em ne li wirabûn jî yani me got em çawa berxabidin vî hawayî da yani êko dest xat çatin mesela hinek xeber çêkirin hinek ew şeîr yazkirin hinek resm çêkirin hinek karikatûr çêkirin me jî bi vî warî da hunerê me çi bûn mesela hunerê me ser senetkara karikatûra bûn me jî got ew vê hember vî zulmê em yani çi bikin wexta em vî zulmê de em bên hember Siyonîstan bibe kevirek yani em bibe darbeyek vî hawî da me dest bi karikatûra kirin vî karikatûrê de me zulma Siyonîstan zulma îşgalkera min hanîn ziman dîsa jî
لسروی آوی گلک امبیجن او چی بون طرف دا پاریداجی لسر ناو رنگ قدسی پیشنگه چی بون ام بشتاری وام پیشنگه هانا جی بون لورا ما کاریکاتور و رسم خیز کرن ما چی کرن ام دخوازن طبی او پیشنگه نبا بلکی امبیجن لظلمه را بلکی کیمه فقط ام دخوازن وی ظلمه به همو انسانان همو دنیای به گهدار بکن یعنی ارمان ما ابو او کاریکاتوری هم چه دکن رهبر تیوی روژه ام بیجن داویا خبران ام حرو گوره روژه کاریکاتورا چه دکن هر روز درد که هر روز درد که هم به ترکی سر ناوی خط مساج به کردی جی ام چه دکن ام دخوازن به هر زمانی وره فهم کرن بله وقت برنامه و اید درباره رسمان و کاریکاتور در رهبر تیوی در جغینی خط مساجن هنه گلو يعني بجراني ام سر خط مساجا خبط يعني خبطن جبو زاروكا جي ام سر ناوي رسم وقولو ام رسمه تشيتكن ام دخازن زاروين تشوك جي بعلم رسمه ان شاء الله ام ناجي بشروجي ده اونجي ببجن ببن كاريكاتوريس ببن رسامك ديسا سر ناوي كاريكاتورا تولسي ام ديسا او كاريكاتوريك ام تشيتكن سام دینن سر اکران ام دخازن ایکو بوی اشیرا بوی کاری را مراقین خواهنه انشالله اونا تماشا بکن اونا جی انشالله پیش روش ده بودن کاریکاتوری سک بله ما مسته وکا هونجی زانن ام دخوازن که چند حب کاریکاتوری ما بدن نشاندان و ام بنرخین شروعه بکن گلو و چه کریه دوی پیواجوه ده اگر حواله ما زحمتی بکشینن بدن سر اکرانه امی چند حوا شیروه بکن. بله ماموسته کاریکاتورا و یک هات سیونیسته کیه به این داویجه یک جی برخورده اون وی رسمی دا دخوازن چه بیجن و چه گوتیه وی کاریکاتوره دا او بوت نجیس امریکا و رژیم امبین سیونیستان او ارمانجا اون او کو او پیلاخا او پیناغا بان سر قدسی و وی علیجی امبین يعني أمتي أصلا تمثيل لك أمجي دبنا أو خلك فلسطيني جدبه جرك نايل أو بوتين نجس داك فنسر قدس بيروس يعني دفردا مقدسات محافظتك يعني أو بيام مداين نشاندان يعني أمريكا وسيونيشي يعني بهفرة بنان يك ولدجي أمتي دخوازن كو قدسي بن بيبكن وجي دفردا محافظة كريه بله اگر حواله ما بده ام یکا دنجی بدنه بله دوردا جی و شورکی کشاندی اون دوردا دخوازن چه ببیجن او شورا او ناوی ام بیجن لهمبر اشکالکرین سیونیست وقتی برخودان سر ناوی اپراسیونا قدس قرجه یان به کردی شورین قدسی یان به عربی سیف القدس پیراده بیجن او شورا ام بیجن قدس محافظه کریه يعني أرمان جاويش شوريجي محافظة كرنا قدسية. بله يعني تمام جروب فلسطينية ده هيما برخدانا فلسطينية ده ببون يك ونابي خدا بون سيف القدس يعني شوري قدسي. بله شوري قدسي. اگر حواله ما هبه كادجي بده كاريكاتوريست بله دفردا جي ام دبينن او دفردا جي او ام بيجن سورة فيل سورسي وقتا كو ابرها داره وقتا قابه هلبشينه طرف خالد تعالى او كافين يعني چوكين ابابيل تنشاندن او نايله قابه بشاتينه او هلبشينه او دفرداجي او ما تمثيلياتا يعني في زماني مكريه او جي وقتا نتنياهو بفيل ام بيجن شونا يعني قابه انها قدس يعني مسجد اقصى هي ورداجي ام دخازن طبي حوجه نككو يعني وقت خدي تعالى ام بيجن كواو يعني ابابيل بشينا ام دخازن امتي بك ابابيل امتي بك وسيله ابابيل ان شاء الله ان شاء الله بله وكيدو هبن حواله ما دفرداجي ديسا يك بوينا امتي وحدتي تمثيل لك او الو بايراق هنن الو بايراق يعني ولات المسلمانه هنن او بناوي هانزالا يعني كاركتري سر في امين كنجيوي
جلوی ام بیژن آلین ولاتین مسلمانان بنا یک و یکا لهمبر ام بین سیونیستان همبر اشغال کران گلکی قوت کا مزن هاتیه ام بین هولی. بله. و کی دو گلو هنن هوانو یکی دیجی بدونه. بله. ام دور داجی و زاروک کی باوی ج طرف ام بین سیونیستان باوی وان هات شهید کرن. و دور دا وقتا ام بیژن خون بگریجی هسریوان خون بجی دیسا دعوا قدسی و دعوا مسجد اقصا برنادن دیسا جی وی دعوی هلدن بله یعنی بخوینه بجی بخوینه بجی هلدن ان شاء الله بردوام دکه و قدس نکوه رادکن هرتم بله گلو هبن درزه ده evji heye mamoste دور دا جی ام بین دنیا یان ام بین نامنتوین یک بویی یان به Türkiye dövejin Birleşmiş Milletler. Böyle. Em ben devraji yani derutiya van em burada nişandadım. Yani ciyeki Gazze em bejin zulmeka zede mezin çedibe fakat em ben namneteviyan yek buyy disa kefa xatnere ev vi zulme nabine. Fakat heladın ci işgal kirin yani taraf Siyonist hatiye işgal kirin. Yani orada zulmeka yani ne zulüm yani orada bombeka çok jibare tekandın. Orada deneri ev zulma hatiye din orada namnetevin yek buyy em bejin xemgin dibe. Bele. Dali ki de leciye ki küçük vakta bu yerek tekirin. Dünya peyda hasine lebele le Gazze'ye her tim bombe baran tekirin. Oji bedeng deminin le kefa xwe mezedikin. Bele. Gelo havanno xet mesajı ma qadiyan. برضه يعني وحدتها إسلاميات وحدتها أم بين إسلام يكبويا إسلام ما برضه هاني أم بين رسمان ديه ديزا جي برضه أم بين آلين ولات إسلامي أو يعني زنجيرة حبس كرنا بر قدسي بارشات كه دفردا قدس ديسا أم بين آزاد به أو آزاد بونجي ديسا جی یک بنا اسلامی چه دبه؟ بله. بداوی بو از باور دکم. بله. براستی جی خط مساج و گلک مساج آنده ده دنیای بخصوص اف آخری داوی کو وحدت تمثیل دکه. انشالله به هیویا کو امت ببیک و اف زنجیرا کل سر قدسی لدورا قدسی هاتیه گرداین پرچه بکه. ادخوازم بچن هوا که کن و پرسیجی بپرسم ماموسته و امهاتن داویا او خوشی زمان خوشی. هناك انسان دخوازم که ببه وکاوه یعنی دخوازه که کاریکاتوریست ببه رسام ببه اون دوی وارده چه توصیه لوان دکن؟ یعنی وقت کی ام بیژن خیال خدا چه هیا یعنی وقت ببجه ام ببه کاریکاتوریست ام ببه رسام یعنی کشان iş کار دبه مثلا gerek yani çukayı da وقت سروی تشتی مرقه وان هبسه gerek bir tişti bernedin yani tüm şopa bir tişti bir kari bir kevin tişti ku hazdike tişti ku khayala vida heye gerek tüm yani her ser o servi khabata çeke vakta ku servi khabat çeker servi şoguli yani şopa khayali kanket inşallah rojaka peşida vara sam em ben ser khayala huy. Bele. Xuday Teala jwe razî be mamoste Mikail hunermend û karikatürist. خدای تعالی جوج راضی به و امکانات دامه مورا فکر و رمان خان مهانی زمان خدای تعالی جوج راضی به ان شاء الله